Man. Ngibalindela nje mase bethi 1000 manje singaqala ngithi nina besilo Awu nina besilo umntwana ulana endlu bafowethu ngigcine ungena live dala abantu bebelokhu belindele ukuze umbono uQuality. Ngiyabonga kakhulu bafowethu bonke nje abangifonelile ngokwehlukahlukana kwabo. Imbono yenu ngiyayithanda bafowethu, mihle kakhulu imbono yenu. Nangelinye ilanga futhi bafowethu makwenzeka into efana ngiphi imbono. Namhlanje nizozo umbono kamntwana ulawulani la. Ngiyafuna ukuthi ngenze lezi zinto zonke beniyithanda ngizeni, kodwa umsizwa bami nobhuti bami abungivumeli. Awu nazi nashesha bo. Ngizokwenza iplan ukuthi nibone ukuthi angephi ukuba yinja empilweni. Mina ngakithi sazi ukuthi lapha ngakithi oLundi ayikho into ehlula insizwa. Ngiphande 1 minute ngifuna ukuba nokhuzani ku live. Kuyaye ukuthi uthibela wayeshunqiselwe ngentsele efuna ukungidla ngiphile kodwa bangani ba 1.7 labantu. Hey madoda bafethu nodade wethu kodwa ngathi izimpisi epost yakho le video athi impisi ziyajalwa mangishawa manje. Ngoba intomba zile ivideo intomba intomba ibona ipost amadoda kuphela bengwabona ipost ukuthi ithi yasho into ukuthi awupheka abantu bakho kuba 2300. Hawu Football record ngendlela. Nina besilo. Awu nina besilo. Ngiyambuza uKhuzani ngimfona ngithi wemfowethu anifuni ukuba odingana. Uthi hayi. Ngithi yabona ngigcina sengithandaza ngithi babuya nandi la uQuality ey'ngane zakhe olanyulwa abantu abafuna ukuba umpande bonke. Uyabona kunokuthi ngibe umpande ngono ngishawo ngeke ngibe umpande ngithuthe la ngakhe khona ngeke ngikwazi ukuba umpande. Umpande wavele etraining kuphela umlando wakhe kodwa baje ngeke kulungi bafana bakithi. Utubani yini skate? Uskide okunye okumuthi okunye uyabona lo luthando engiphe lona bafana bakithi. Ngifuna uthi ukhubu ubani uDingane uthi akakufuni ukuba uDingane uthi akakwazi ukuba udingana uthi wagcina ukuvela etrain. Ngithi mina hayibo inkunzi nje le uvela etrain kuyinto enkulu kabi ukuvela etrain. ufuna ukuba ubani ufuna uthi ufuna ukubizwa ngomntwana okhulu endlunkulu bese kuthiwa uyilembe ngithi mina hayi ngeke. akafuni ukuba uDingane. Hayi uyabona bengiqala ukuthi khona abantu ngisho ungase uyabona abantu baba neqiniso kakhulu bama ungasekho emhlabeni bekuthanda kakhulu. Manje uDingane uma yathi uyathutha kuDingane. Ngithi yongcona wonke uDingane yena kulalo ile. Shuthu. Ngithi mina kabe uGoliath. Wena wesilo. Awulawulane bafowethu. Cha lokwaqa. Quality unamagama amaningi. Yeah? Yaza waphelele Zulu. Exceed uzovuka ubani manje. Waqala wathi ulawulana. Nawonke amagama. Ngabona. Hayi ngeke. Angilifuni lana.
yazi ufuna uyibeka phansi ngiyabuza la ukuthi leli gama lethu umgodi walekelani ingeke lelo angifuni igama ezongichazisa ngifuna igama ngilithatha libe nestatement sakho uyabona lithi ilembe liqaba ngokhalipha ngathi yini ke lo chaza igama leli umgodi onganokwaja ayingeke le wathi wanuki kwangena nenja ifresh ngayase lokushini makethe sisi ngicela ume wena ubalo ngumsa ilembe ngifela ucela lembe yabo bese ngulemza nje lokushini baxa nangu lemza mayithi uphelile isibhalo ngithi ba ulemza uma usithi usele into umseyizothini ke man ulemza nale yixoku la kuthiwa nathi ifaka uquality stage lavela athi njengamanje sengizofaka ilembe la awukwazi lokuzula zolo ingamafutha sepitoli muso cha ngaze ngiphike kuba nothe ngiphikile musu ufuna ngiphike uyavuma umfundo wathi ilembe ngathi ilembe yebo ngasho wathi lenzani ngokukhalipha ngathi lithi hayi phela uyo wangitshela ubiyela angitshela wongangiboni ngilona zulu wongangiboni ngilona uthi wavela wamusha awawongikabula ubiyela akasabi ukuvuka ekseni esebiza ngelinye igama wathi ulawulani umntwana athi sayolawula eThekwini sintsha wathi selilembe futhi kanti ngamuthi ulawulani wayiqamba waqamba yena ngikepasini bukani lokuthi uthe bangivula icala lapha ngithi mlawulani biyela hayi kulapho sebenzakasha bese futhi zabe ulawulani wapho ulawulani mina ngiyavula wathi ulawulani biyela ngithi phela mina sisepasini hayi lutho akunale kamlawulani mina ngangibungele ngilawula ngawo nje wathi ngoba UKhuzani la ngempela la UKhuzani bathokoze ngathola amaphoyisa afuna ulawulani yike bengamthola afuna ulawulani umuntu ubuza ukuthi uyabuza kambe igama lakho la UKhuzani ngempela fashion ubuza ukuthi konje sepasini igama lenja ngithi mina uKhuzani bani Nkosikhona wathi unegama lesingisi wathi ayibhala lesingisi mina iyangaze ngilizwe na Nkosikhona bona mina mfowethu uyabona ulala esibhedlela angaze ngalala esibhedlela ukuvula icala futhi angaze ngakwenza manje nje yabona bengisho yabona namhlanje sengiyabona ngihamba ngichaza kanje yami ngichaziswa ise kanje angifuni ukuchaza abantu abangaka 6 bani kodwa manje yini abakho bebaningi kunabami ngene eqala hayi kuhlone ngamuntu amabili ngathi indaba sendlunkulu bayifuna zonke bathi kodwa ngijwayele wenza la Sisendlunkulu angijwayele wenza la abantu bakaki hayi ba-3.3 kodwa hayi bayinyo ngicela nithuthe ngapha quality bako nathutha ngiyaniblock lalela ngiyabadingisa mana sithele ngicela nithutheni nize ngala ozoke benamalike amaningi uyena-ke ilembe ozoba no-life omningi ngicela nithutheni la nize ngapha kimi nina besilo umntwana akanamazwi mase kunje nina niyazi ukuthi manje nona ngiyanidingisa angazi wena iphoxa indlunkulu njengoba beningigcinile nje isikhathi kanje bengidunguzela niyazi ukuthi thina endlunkulu asibona abantu abagulayo kuthiwa siyadunguzela manje biyela awuphe ukhuba igama ke manje akabe usenza ngakona kube yimini engizala wena akabe usenza ngakona phela kwakuba bakashaka nje yakuthi mana ndoda udingana uthi lalela still udingana yena phela wabulala ilembe njengoba udinga nephindile emnambithi njengoba udinga nephindile emnambithi ethi zabulala ilembe udinga nowafota la phansi ilembe elidala usephinda udinga nawesimanje manje usecikelela ilembe elisha ngithi kanti ilembe labenzana ngithi mina nazo leli gama selengilandela umfowethu walimala ushaka elinyazo udingana sekuphinda futhi ilembe lesimanje manje selinyazwa ngithi udinga nawasifunana la ekhaya ngoba ngithi uyametha ke manje UKhuzani ngizodingana ngiyabhala usetha ngafaka ihawula ngathi kodwa ngiyacela belifake phepha ihawula ngiyakudinga wayekhona lama trailer wakudala babemfake udingana ukhona phela uyingamgcina khona etrain
umlando wakhe imuphi omunye ngaphandle ukuthi ulapha ematrain ukulimaza walemaza ukungilimaza wangilimaza ngiseyidlozi noma sengiphile uyangilimaza ubuphi isikhathi singanani kuba ngathi akwenzeki lokho ubucela khona ngoba mana kanti manje kanjani mana phela abezwa mhlawumbe bayitshela ukuthi ngidaba basuke kimi ngale qinisanisana mina besilo ungathi iphesha ngathi ngisherile iphesha ngicela nisuke lapha enishare khona nize kimi number ngokubamba ngisebhizi ngizokubamba next week ngoba ngiyadunguzela kwamanje nina besilo uyabona namhlanje ngizoba ngabe enkashana enkulu kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva indaba ezitha nina into wanikhuzana ngikhulekele wena ngisho yangithinda leyo nawe enkashana enkulu kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nabo sibo likhulu senkundleni osothu impilo ngalithinta naba kaPondo zinde ezingamagude ezinyathi ubungamemeza uthi baleka lembe ubezomphuzana mina bathi baleka lembe lenze ngoba kusigama la liyamethuza ngabhala hayi uqinisile ngacela ngathi uqinisile lo nto cha nginamahlono kisho vele mangikhama umuntu ethi baleka lembe bengeke bengibaleke ngoba vele leli gama ngaliphiwa kahle mina ukuthi ngayiqala futhi la nje ubuso amaciko base futhi besho ukuthi cha bebefanisa bona imisebenzi neyelembe so ke wena waliphiwa uBigzulu kodwa manje walobe angiliphiwanga uBigzulu uBigzulu ngamtshela ukuthi mina Zulu angizizwa ngihloniphekile uma ngibiza ngegama lesikole lokuthi equality ethi coach sekumele senze leli lokweqamanye now 10,000 sibheke kona nina besilo engathi hayi ngeke ngavele ngikhona sibheke ngapha manje ngafuna unyuka la hayi ngikusho ukuthi ngisho nini bafowethu babhayini kuright ayikho into ehlula insizwa singababiyela thina ekhaya bengeke anginawo amaqhuba phakade angazi ngaba nenhliziyo eyitshe nina besilo umntwana lawulani ngiyazehlisa phambi kwenu kaMenzi kahlahle babhayini